Tubaye kazi mwebwe mwakoze subscribe kuri Eric Chris Entertainment YouTube channel yacu. Niba utarayikora fata amasegonda 3 ukande subscribe biko no gufungura akazogera kugira ngo tujya twa uploadinga amakuru ajya kugeraho kandi ku gihe. Mu mutima w'u Rwanda i Masoro muri Gasabo hari uruganda rutuje ariko rukora ibintu bikomeye. Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation REMCO ni uruganda rwa mbere rukorera imbunda imbere mu gihugu. Mu mwaka wa 2018 REMCO rwatangiye urugendo rw'amateka. Nyuma y'imyaka 5 ku itariki ya 19 Gicurasi 2025 imbunda zakorewe mu Rwanda zashyizwe ku mugaragaro ku nshuro yayo ya mbere. Ubu u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwikorera intwaro zigezweho. Ubwoko bw'izi ntwaro burimo masotera cyangwa se pistol, imbunda nini zirasa mu ntera metero 500 n'iz'abasirikare b'umwuga barasakure nka AC sniper, LRD sniper zishobora kurasa kugeza kuri metero 800. Harimo kandi machine guns nka NHV, ULMG n'indebakure zifasha mu kurwana nijoro ibice byinshi by'izi mbunda bikorerwa iwacu. Uretse amasasu, magazine na lens bituruka hanze, iki gikorwa cyose kirangwa n'ubufatanye n'inganda zo muri Israel Weapon Industries IWI. REMCO ni ikimenyetso cy'ubushobozi bw'abanyarwanda mu bumenyi n'ikoranabuhanga rihanitse. Uretse imbunda gusa kandi REMCO ikora n'ibindi bikoresho harimo amapoto atwara insinga, intebe z'ababyeyi kwa muganga, ibikoresho byo mu bihinzi n'ubwubatsi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni urugendo rwo kwihaza, kwigira no guha agaciro ubushobozi bw'igihugu. Ubwigenge bw'igihugu si amagambo gusa, n'ubushobozi bwo kwirwanaho n'imbaraga z'uruganda. Ndagushimiye wakurikiye kino kiganiro, wibuke gukanda subscribe hasi